Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Muraho neza mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu, nta gushidikanya neza ko wowe wakanze kuri subscribe uruwa gaciro, kandi nta gushidikanya wageze mu muryango mugari w'abasirimu. Rero ikitugenza muri iki gitondo cya tariki 21 n'urupfu rwa Papa Francisco. Tugiye kubanyuriramo rero amwe mu mateka ya Papa Francisco, umuyobozi wa 266 wa Kiliziya Gatolika wamenyekanye cyane ku isi kubera ubuyobozi bwe bushingiye kwicisha bugufi, impuhwe ndetse n'impinduka. Amateka ya Papa Francisco, amavuko n'ubuzima bw'umunsi. Papa Francisco rero yavukiye i Buenos Aires muri Argentine kuri tariki 17 Ukuboza ku 1936. Yitwa Jorge Mario Bergoglio, yari imfura mu bana batanu. Ababyeyi be bari abimukira b'Abataliyani. Yize ibijyanye n'ubumenyi bw'imiti, akomeza kwinjira mu muryango wa gikristo wa Jesuit mu 1958. Yahawe ubupadiri mu 1969, nyuma aza kuba umuyobozi mukuru wa Jesuit muri Argentine kuva mu 1973 rero kugeza mu 1979. Inzira y'ubuyobozi bwa Kiliziya ya Papa Francisco twayihera nko mu 1998. Yabaye Archiepiscopi wa Buenos Aires, aharanira ubuzima bworoheje no kwegera abakene. Yahawe ikamba rya Kardinali mu 2001 kuri tariki 13 Werurwe 2013, nyuma yiyegura rya Papa Benedicto wa 16. Yatorewe kuba Papa wa 266 wa Kiliziya Gatolika, aba uwa mbere ukomoka muri Amerika, uwa mbere wa Jesuit n'uwa mbere utari umunyaburayi mu myaka irenga 1200. Ubu ubuyobozi n'impinduka bya Papa Francisco. Papa Francisco yamenyekanye kubera ukwicisha bugufi cyane. Yanze gutura muri Apostolic Palace, ahitamo kuba muri Casa Santa Marta. Yakoreshaga imodoka rusange kandi akirinda ubuzima buhenze. Murumva ko iki kintu ari ikintu gitangaje ku muntu nka Papa. Kwita ku bakene n'abatagira kivurira. Yaravuze ati, abantu banjye ni abakene kandi nanjye ndi umwe muri bo. Impinduka yaba yarazanye muri Kiliziya, yashyigikiye amasezerano y'abaryamana bahuje ibitsina. Nicyo kintu kirimo gitangaje. Yongera uruhare rw'abagore mu buyobozi bwa Kiliziya, kandi aharanira ko Kiliziya yegera abantu bose. Kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Yakoze impinduka mu mikorere ya Vatikani, nubwo yahuye n'ibibazo mu guhangana n'inkuru z'ihohoterwa, cyane cyane mu gihugu cya Chile. Kwita ku bidukikije. Yanditse inyandiko yitwa Laudato Si, asaba abantu bose kurengera isi, ubuzima n'uburwayi. Mu buzima bwe Papa Francisco yakuyemo igice
cy'uruhago kubera indwara. mu 2021 yakoze operasiyo yo kumara mu ntangiriro za 2025. yahuye n'ibibazo bikomeye by'ubuhumekero birangira yitabye Imana ku wa tariki 21 Mata 2025 afite imyaka 88. kandi ikindi wamenya kuri Papa Francisco, yanditse igitabo acyita Hope. mu mwaka wa 2025 nibwo yasohoye igitabo cye kibanda ku mateka ye yise Hope. muri iki gitabo yagarutse ku buto bwe, urugendo rwe muri kiliziya n'ibitekerezo bye ku buyobozi, ubuzima n'icyizere. yagaragaje ubuzima bwe bwo mu buto, urupfu rwa se n'ukuntu yitwaye mu bihe bikomeye by'ubuzima. Papa Francisco yasize umurage w'ubuyobozi bushingiye ku kwicisha bugufi, impuhwe n'impinduka. yaharaniye ko kiliziya iba hafi y'abakene, abatagira kivurira ndetse n'abari hanze y'imipaka ya kiliziya isanzwe. yashishikarije kandi abantu bose kugira impuhwe no kwita ku bandi, by'umwihariko abari mu kaga. aya ni incamake mu mateka ya Papa Francisco witabye Imana ku myaka 88, aho yari amaze igihe kitari gitoya arwaye amara. icyo twamusabira ni uko Nyagasani yamutuza heza, kandi Nyagasani agakomeza guhereza abakristu gatolika muri rusange ingabire yo kwicisha bugufi. Papa Francisco isomo asize ni uko abantu bose baba abanyampuhwe kandi bagakundana, bagaharanira gusiga isi ari nziza kurusha uko bayisanze, nk'uko yavuze ngo twite ku bidukikije mu nyandiko yitwa Laudato Si, asaba abantu bose kurengera isi. rero wowe utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri gihe ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'andi makuru acukumbuye tugenda tubategurira mu byegeranyo byacu tubagezaho bya buri munsi. murakoze, njye ubategurira nkanabagezaho izi nkuru. nari Christianus Kabengera. Ciao.